Tiprasha amsayo lama hamya jengferni shepkeri shakhamni shepkeri hapuri shepsa manya shimiya akamyam sayo tonghi tongai bigra khangra tiprasha nukhuni posapati rok kaham poriwi tongbo kaham bomtum kaham ngi tongbo fiaba lama manya ngi chubasu manya ngi baksani ba kamyuno elem kaham bomtum kaham chirogni reng kamyuno kosawi tongbo eba kasusagi tongmahai Abah jorabo kri bigra khangra abohai tiprasha nukhuni posapati rokni kaham thinangni kogwan sugui dofano muthangin ramani bagai buskango agogai phaika tipra engineer society jorathino dofani tipra sarno chubawoi tongmahai taklai bisi eba 2022-2023 bisiwo kri chugya bigra nukhuni ringsenrongno chubrani yapri selaika te koksabaika koktisalo bubagra khor agoni press club o kaisa pandani bisinti khoroksi ringsenai rongno sai brokni thinang kahamni kokwan chugui chubasu rikhate kaham hamya tamojung jal tongke sabtong abranti kok salaika asani pandabo tipra engineer society ni engai manjak phaika জীবন দেববর্মা দেবদুলাল ত্রিপুরা রাজেশ সিয়াং সঞ্জয় দেববর্মা অমূল্য জমাতিয়া আকর্ষ আসানি পান্ধব রংসংর চুবা সুরিজাখা বিলামোহন রিয়াং ডিস্ট্রিক্ট বাগিরথ গুয়াহাটিসা দলাই ডিস্ট্রিক্ট পরিবৈতঙ্গ সেকেন্ড ইয়ার ডিপ্লোমা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং দলাই পিটিএ আম্বাসা বনচুবা সুরিজাখা খক চিবা সাই এবা 15,000 হাইরাং রাজেন্দ্র রিয়াং চুবাখা 30,000 hairang bo course khlai tongo second year BTech computer NIT abo haikino tei khoroksal rungsungno bo chobajaka rang marini bisingtei Berhasil kebangga dari masyarakat ai promi garden no tayo file manata sini esteemed colleagues di Pranjana Society member no bo hamai mago hingga tini file manata sini Berhasil coverage news channel Romo sini program no coverage Romo bagi ini pada ini sini program no channel ni sini educational sponsorship channel ini mana Jepang dah five months kena sini masa naik tu sini president Amanda Jomatia the engineer society the executive members the students pendek boleh hambai jeng Tipra Engineer Society 2001 of form khaimani pore singkila social welfare activities khai tongo abjora kai amuni bisingo tini jeng je longs khaina thang tongo ne educational sponsorship abo kaisa katal lekta chehumu आपने आगे बस इति हाई इनिशिएटिव ना का फिर बस क्लास स्केल ना से क्या को गाय चीनी एग्जीक्यूटिव कमिटी ने डिसीजन बाय चीनी प्लान तंगो चीनी कायब्री जे डिस्ट्रिक्ट कमिटी तंगमानी फरक बाखाई टोटल 20 जन जों टाकला 2022-23 नि फाइनेंशियल ईयर जों स्पॉन्सर खानाय आमनि बिसिङाव दिनै जों फार्स्ट फेजआव जों सिलेक्ट खायगा 10 नाम्बार्स स्टुडेन्ट ओंखाय आमनि बुंल' जाबो आं किजा बुंखौ एनाउन्स खायना थानाय से नाम्बार 1 धलाई डिस्ट्रिक्टनि जोंनि धलाई डिस्ट्रिक्टआव जोंनि जे टार्गेट दङनि फरकबा आबो अलरेडि फुलफिलिं थांगा थाख्लाय फार्स्ट फेजआव Number 1 Bilomohon Riang bini kami kai Dhanuram Para Bogiro Ganda Tisa Domo nomor 2 bo second year diploma civil engineering pori tomo Dholai PTI এবং bo madhyamiko more than 61% support khaisa bini o educational sponsorship jeng taklai o financially aro 15,000 jeng sanction khaisa এবং accordingly chini members mohoide kaisa supervisor chongjaka every student ni against jate borni o educational sponsorship no council khaina plus bibhinno inko help khaina bagai correspondence khaina bagai interested khajaka separately gabo kai Bilomohon re next to kai ang nije no tongo Jiban Diploma secretary second ga Rajendra Riang
Dhamsahi Para, Gonda Tisa, Dumulnagar Block, Bokai second year BTEC, Computer Science, NIT, Agartala Puri Tonga, Bini sanction amount Chungona Taka financial year 30,000 sanction Krika, Bobo onto the family no, higher secondary more than 74% she would Kaisa, Gabini against Chini supervisor, San Kaisaka, Chini Doctor Dabdul Tipura, Chini Assistant Secretary, Chini Tipura Engineer Society. Third Tungai Kagan Tipura, Jersing Rwachapara, West Putasara, BC, Roshabari Block ne, class 11 Puritungo, Roshabari High Secondary School, English Medium, Bini Bagay Sungalot Kajaka 15,000. Takla financial year Nibagay, Bo Tanai Madhumigo 84.4% Manjak, Kai Borok student Kahamono, sponsor cannabis in Bala, Tini Tontomani, Tini Nko. Bini against the Bosini supervisor is Dr. Dabdul Tiburano, Sinasan Kajaka. Fourth Tungai Kerata Tripura, Modon Joy Para, Raima BC, Roshabari Block, Bo same school, Roshabari High Secondary School, Arts of Politongo, Bini against 15,000 sanction Kaka, Bobo Martin last year 81% money, Borok Campina, English Medium School, Roshabari Arts of Politongo. Bini against Dr. Dabdul Tiburano. Supervisor hisabe SN Kajaka. Okay, apni fifth ko tongo Johan Dakurma, Bharat Chaudhary Para, Mendi, Salema Block. Okay, Bokai Jamthum English Medium School class 9 puri tongo. Okay, been against us Takla sanction Kajaka 10,000.Abo BPL family ni 82.5% manjak class 8. Kasi ni dola district je chini je taklai financial year je pasta ko tomoni abo pasta no complete kajika abune pore south district tomo chini Johan Daburma against supervisor jaka chini engineer Sanjay Daburma o chini publicity secretary bini future ni chini educational sponsorship plus abo related je expenditure ma bonai konai plus bini council ro khajan South District Committee was in Corona Takai first phase of Sunsus Kaika, Damirumrian, Topsapara, Paharpur, Amarpur, Model Residential School Science of Politonga, Thai Madhumi was 65.8% Shibur Kaisa. The Bini Taklani is sanction amount 15,000. Bini against Chini. Assigned supervisor ka Niranjan Jamatia Guy Te Ashimon Jamatia. Second South District second Silak Heka Juge Jamatia Bini Para Ka Kami Hinga Burburia Dawa Purbu Malbasa BC Amarpur was second year battery science of Puritomani Bini Bagita sanction amount 30,000. They were last higher secondary school more than 57% Manjak. Bini against Supervisor is a betting Asan Keka, Tini Niranjan Jamatia, Tini South District Secretary, the Asumon Jamatia. North District, Tini, the Koroksa Santaklay Manka, first phase of Ganitara Nidia, Bo Tini absent, Bini Guardian, Tini present Mochini Logi, and Kabini Palankai, Laljuri, North Tripura, was second year BTEC, Puritongo, Electrical Law, Green Hills Engineering College. The Bini against us in Takla 30,000 of financial sanction Kaka, Bini supervisors in Asan Kaka, engineer Milton Ria, executive engineer. The Python in the Koronini in West District. Narmika Daburma, Sonkola Hazamara, class 12 science Politungo, Burjung Girls High Secondary School, Bini against us in 15,000 error Kajaka, 60.83 month ago, my last exam. Okay, the Koroksa Tonga, Sumuti Dalia de Burma, Binu Palanka, Purbo Takmagari, Hazamara, second semester women's college, been against us in 15,000 error Kajaka, Takla financial year, Bo higher secondary been in March, 63.80%. Of first page, 10 students now, out journey first page, and select next page, 10 student tisa sila kai cinta kalian awang kono fulfill kena, engkai
abono sanamo songo mo jaga chini Tripura Engineer Society শুধু বিভিন্ন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস মধ্যে one of the chini একটা কতর সমতাঙ্গন মধ্যে খরচা কাছে সামু जों aboni age bo जों gilama initiative naja welfare activities hisabe जों jemon kaisa kaini tini highlight kaini o special debo जों last year abo jesmo COVID-19 mufro 2020 no hoite 21 jora second phase jora more than 10,000 boror roma जों nangmani samu mane ikone distribute khaija ojaga suma no doubt in ONGC ro suma soba sorika abo badebo जों 2018 no जों korbo model village ni kaisa project implement khaika bobo ONGC ni rang soba suma bai abo sini one of the most important thing is welfare activities khaija pani kai tabu जों tino jaga taklai ni hote o educational sponsorship जों taklai ja kai जों kha khayo o educational sponsorship no जों future abo continue जों khai mannai chini respected valuable je members ni support tongkai choba chu tongkai plus chini well wisher ni choba chu tongkai जों future abo next जों continue khainai kai जों chini thani chini students hono amno koimu जों taklai financial year ni bagai je nangmani जों taklai sanction khaika norok tabo chini supervisor je assigned supervisor by koksa blai norni tam jaga help na amoni bagai norok details by details discussion ma thanai discussion thamani pore norok nodao nong je nangmani যেমন তুমি জায়গা অলরেডি নরমাল जों একটা টার্মস এন্ড কন্ডিশন একটা বহু আইটেম जों ফাইনান্সিয়াল হেল্প ন जों আপনি রেকর্ড না রকমা আপনি जों অলরেডি সাকা যেমন এডমিশন ফি সেমিস্টার ফি এক্সামিনেশন ফি টিউশন ফি বা স্পেশাল কেস কলেজ হোস্টেল ফি রকম जों एक्सेप्ट খাইজানাय তে কস্ট অফ স্টাডি ম্যাটেরিয়াল ও স্পেসিফিক ও যে আইটেম जों নরমাল ফান্ড dijanai through supervisor ni madhyame enaro ojaga bongno supporting documents marinai jemon to college of fee rikankai o college ni money receipt abuno sindisin records ni bagai abu sing marinai enkai chini nomodo pilam saka chini supervisor norno guide khainai ebong expenditure ni baike khainai ni aboni voucher submit khainai ni plus normal fees aro council khainai time to time normal jefuna third enkai chini terms and conditions normal saka je noro chini Tripura Engineer Society by good relation ma tongai जों last 2001 se chini Tripura Engineer Society inception simi je sum simi sing chengkha apuno simi chini common interest chini Tripura hani common interest to जों jorao chini voice raise khai non political platform apu normi bo जों chobasuna enkai abono sawo जों je kono event khaika apu rogo norok sono choba somari nai future ba nong thani aba chini api nor jate somoi good relation maintain khai जों je kono ekta non political movement khai pro apu sono norok choba somari fourth thungkai o educational sponsorship je amount जों norno rijak mani aba norok je pro government service mangkha ba inti ha position paika apu norok same amount ekta amno rite khainani provision समाजका terms and conditions of the season without any interest kai abo ojaga ro choba soma thangai ne जों future chini member ni help by plus norong ni choba sobai plus chini well wisher ni ko bai जों future tabo future continue khai thamani ekta step जों samona bole chini plan kai ani tini ni o tok samutini sejorano kai sini khadi amon pura next step thalasi na